Mohon Kathar, Hamren PMAY-G ahemso kelongdun Arat Atum pet Tangka suri troksi rungdun si Methanga leki jo endun. Pini phaikoni ni phai ingorap ti ani Hamren Municipal Board kaparlo Ward number 1 Arat Atum pet Pherangkia bitunga tuma phan jopa ponsi Pherangkia bitunga tum analo por phai kresia pormolom Hamren Ward number 1 along humri damlo. Bangso kahumri dama hothala dak Arat Atum Pherangkia phanang bajidi turate gi nitum Kiduki sungdet Arat Apan Sorkar pen mate Hamren Municipal Board pen PMAY-G ahemso nang pipono Bangso PMAY-G ahemso longko pen ninitup ningarong ringtilo Bonta apito abangki Hamren Municipal Board kaparlo Ward number 5 along kedo BJP Ward charia song claim bangku inut Mohon Kathar puwa bangku nilitum PMAY-G ahemso kelongdun Arat Atum along pen inut pen tangka suri troksi nang kirung konfusi haladak Arat Atum Pherangkia thengno akoi Mohon Kathar BJP asong along inut claim bangku lapen alangni inut ahemarit ki thirklong lapen gari motor kedo abangku bonta alangli kiduk ki sungden Arat Atum PMAY-G ahemso kelongdun Arat Atum along pen tangka suri troksi rungdun si ami thangali kejo endun aLamki kedam tang pirangan arni penta Arat Atum jekhansai aLamki keklang Mohon Kathar kiduki sungden Arat Atum aphan kanghon kajin soben kerat kipi donji kalisi alangni ke kiduki sungden Arat Atum awi kachong sibadun pen ami thangali kejo enduna saisi klemrong si Arat Atum pen Mohon Kathar aphan akoi po bangso aLamki puthak Pherangkia bitung atum arjulong si Hamren Municipal Board alo PMAY-G ahemso kelongdun vek abangphu abangphia tumalong pen Mohon Kathar Tangka Kirung dun aLamki puthak lamthei isi hini karjupadopon Bangsolong komarlo adai kidu Mohon Kathar si ke chokchima mate Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisolo ke chokchi mate Hamren Municipal Board Engineer Bir Singh Protong ke chokchi adai kiduma la bangso putak angton pen kachini ponchia phat Pherangkia bitung atom pini analo por phai krehinya pormolom Hamren Municipal Board asaimalongan kahomri dam padopono bonta pinyarni holiday doku ajoksi Pherangkia tom Hamren Municipal Board along kahomri dam ahut Hamren Municipal Board asaimalong Chairman, Vice Chairman, Ward Commissioner pen chenglo bangso asaimalong boring hour sai ke claim abangphu bangphiatum ami thang asaimalong inut ta chewang wang wedetsi sai hem inghap hetsi thekbonolo leben birta ke tobam ahunanta Pherangkia bitung atum pen Hamren Municipal Board atum pen klarda kalam the longpon pedetlo Hamren pen bidera mingling kar bidele news ni to manang ro kewang apa tai tinta pini suri si pharu phola sange pi nang bane batayan la pilan tan nili ya phong bange chutini te alu mane kewang patai tinta pinang ko ti ma surian bag do nang ni ni ga de suri troksi bag do pinang ke patai tin nang hang lam det la pamala na hang da la kumung da ha Mohon Kathar la si wang wa la si na lang lang ma ti pilan nang than ge na than me ni tum la ga mane yang thu anam pini do po yang thu thai nang ko po la sen pi sa so ba ban cha ni constituency e ko na la ni li Hamren ala mo sin pini wa tum la bangso hem lan nang rung da ban tang pa me luma ma tang tela tang pa me son lo tang lo di asan ta nang le tum lot pini nang kirung yin la son dolang ma nang ke hang thu hang ring las pheta bang ta long lap lo ni lige amala so bang ke suri hini meyang ka an pidula ma hor meni pijon phan pu bong na pidula lan chon na la pare ki jolo la surhini be hala sur troksi abad do bola ke kali lo hala ka do velo ha kadu ve sur troksi la hala hor bang ke belek lo hala ine asap so ba ke nahi bo hop ma sin ni hor bong na ador bang ko an meyang chutin de lo bang ta chon na kene dang kilo kene 1000 the second kilo 3 kenon last 3 la 7000 la hai la song bong kamala na rong kai da office mane idam po pe la hang bong mangi party mun nang silo don la fa sa bang ni thang si pi don long la hai ha se bang ki pon ba mala Mohon Kathar 1000 nang li mena bang ko pulun ni gori ma terang ti pia angke nang li to me kopia award ne puri to ward number 1 commissioner koma bang donne